Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Rotary Club Jowai kawei ni seng treimon sngewbha hapoh ke Imlang ke Sahlang mynta ke sngi ke tarik Nohprah kala pynlong ke Jingiathir Jingmut na mynta ke Samla Pule jong ke Kiang Nangbah Govt College Jowai marga Thomas Jones Synod College Jowai Halor ke Phang ke boong ke Daw Bah Daw San yong Jaitbru Khasi-Jaiñtia hakani ke juk wa kat ni ha Kiang Nangbah Govt College Auditorium. Hakanik program lawan penyusun mynta lang da ki Waheh Shnong ki Samla Pule bat Kiwei de ki blah syakot sngewbha ringkat ke Professor Streamlet Dkhar, former Dean School of Humanities Nehu and President Indian Council of Social Welfare Meghalaya State Branch kum ke guest speaker bat ke Bakhianmon Rynjah Associate Professor Sankardev College Shillong. Nakaliang ki Samla Pule ba mikmat naka Kiang Nangbah College bat naka Thomas Jones Synod College klay leban pensngau halaki jong ki budai Kiwei de bat kanika Phang ka pakanthum na do ka Jingiathir ka Jinglong jingim haki ing ki sem ka Imlang ka Sahlang ka roi ka par ka Jingnang jing start bat Kiwei de. Ya ka namba speaker la yo radu Osman Suchang ka Kiang Nangbah Govt College Jowai plakhur aspa sapu arpoint bot sa ukinjai lang salhe Kiang Nangbah Govt College ubala yo shispa khandai 4 points manang ta so quickly pala ka Thomas Jones Synod College Jowai ubala yo shispa pra point aware thing loss hangni ni yo I ba kong san tam de ka jinglong jongi ka jingdan purong ka akor ka de na ka jinghikai kitmi dikpa kita qualify sekian bata ka tukam the corruption le di ngajan ke bangsa ka video open troll ke Jaitbru men open troll ke Jaitbru Khasi-Jaiñtia nana kita la pai di jing besar kajian Samla ni boy kha nang kena kata kintai hapoh kan terus nam decision rang hapoh kat khas Halor kidian you have to this ambai ke competition wa you mod ong tewa you ikin kisni wa lamba ke social media lamba ke jingmi yang gigil you wa bun nak kena kapru bun nak kon kru da pendut porgi hakigil wa kam tew ka da du noki da khatin ko ya ka por yoki he pure putri ya ka okor ke seram ke khen ya ke sang kema ke tip ya ke dustur kariti kan jole ya ke rian ke baik man le ke Jaitbru tibru tibla tamu berok mandi ki besar ai ha ke juk ke wakani ne daw serami ye yong I yo beni wei umkroi ye yong kibi wom tibi wa usnya seraman ye yong I kam kumsa kita men mencuat development ku pen kenau ya kin tulang ya Imlang Sahlang yang piyonga nrei ai betalo ke sning I ken yoi song bisa ku penut ki tok ke yong pi ke yong iti daw pi hir kan ni Imlang Sahlang hir sencar kadar hir in nadang sadang tok ka daw bahi ku I member khati Hagi Imlang Sahlang kam uya kelami warok trai sepang Imlang Sahlang. Pendam-pendam ke jing ong kublai jibun, pendam-pendam ke snaulem katani di baca. Ketir bat kayau kat ni ku hedor ha. Hedor kinong krekam, kinong yarakam kiyong I daga yau baca. Ngam rasa ong baca ya dia dukan sa pendihep per. Siang ka. Yo mat kanu iti baca ku lagi. Iti daw di perlok ju am ngene por. Yo ngai. Ya gani. Bersegawi to kencing. Yo mat asman suci ko kan jo di adu ki wala yo di price. Siapa? Siapa lagi ni bos? Selesai kan? Satu wanita ke first prize. Neng ke ko wei na ki Daw Bah Daw San ka pynlong ye ke Jingiathir jong ka Jaitbru Khasi-Jaiñtia habang ong ka teneng nga try ngi de bas no so shai bha baga Jaitbru Khasi-Jaiñtia jongi kamtam ki khon samla ki jongi
ngilaya le teneng na dong sedong bat kani ka jingle teneng jongi kalong nado ka tin ka thle nado ka songkha ka songman nado ka riam ka bet hado paro kata ka jingim ka bangi kwa ban em ka baking kren ha ka tin pareng ka luxurious life ni kwalut bat kata ka jing kwalut ka jongi kalong bangim sim don la ka jong ka nongrim ngim don nongrim ladangi don la ka jong ka nongrim ka jat ben reu jongi ka nom hiap dor ha do kat ni